Tienong ichiliyosh hatzil, leche sahbensil utasmal, le coronavirus COVID-19. Leche hatzil hela, tikuchik paltung, hach no sahbensil upaga le kohanilo. Le olale, soku hetz el helas nuk besahil, yalu hel salu shul salu binukuchu le kohanilo. Unuk besahil molail toh olalile, yandunu pahtal, utsatantik tulak le marsho kun kohancha akabete. Le nuk besahilo hela tukashantiku kalantiku toh olal yucateco. Payalt antikesh, abete estun tulakal, bar alam, paten esta utoches. Le marsho unahujoko lobe, Kabechan tsaiku pischio, wakabinestikis buze unahabintahunesh. Le nuk besahil hela, matu pahta wom betal. Uchero lagbash kun ohelbil, yola letieta la mila. Ojalá chiluca tanto que hetzictun, que gelas, cuchirilo, te la pasta lutangmac. Un número del teléfono, 800-982-2826, teluche españoletich maya con nucaletano, vale, chen hachutial macotun, cuchic pajale coronavirus COVID-19 tiobo. Tu chico el internet, coronavirus.yucatan.go.mx, beshan, ich españoletich maya yang, bashakata ujelte. Tu chico el tunshan, WhatsApp, número el 9992-008489 ich español, y el 9991-406622 ich el mayatan, techano, kupahtal uilal, tu chikpah le kohan el timako, yetel beshan kupahtal at ayetel halachi lokapatak, tursan at atanta bash kabetech, watu chikpah haltech le coronavirus. Le chikuli lukabashan meditok, hetzang, utiashan mako kuchikpah le coronavirus tio. Shma bolil, yete hilupahtala awensik ta telefonoil, le iPhone wa tablets kuyalo, yete abechan yanti unukbesa hilukaba operativo Android. Katik tunshan, tile majo yan sahbensi li yokolo, hebish mako chihantak, kolelo yom chahan, mako helante kupahtalil, mako tunyan kohanil tio helbish diabetes, talamil tu presión, hachpolok tako, talamil telo meyahupuxikalo, VIH, wayantio cáncer, beshan wahachyabuts utsko chamale, waku chik pahaltech, tachokuile, hachkanana uikaba, wata tikin sene, shentu seblaki, tunahiltoh olal yang natsechek. Lehela, lejetzol tsibiltun, tiuk inil behla lunes 27 de abril. Takdilik in behla, tsokunu chik pahal 30 juntulul marzo yan le coronavirus tio. 18 juntulule tukahil ho. Kantule tukahil hunukma, kantule tukahil umang. Katule tekash, juntule isa mal, yete hulak untule tukahil saki wabayadolit. Soknun chukik, 361 tule mako kohanobo, 6 juntulule, tanshetur utalo. Vale, ichile tzolzibil behlak tsaik ohelbi, kim katul mak. Untul ship 47 haboti, signal yete kahakbal tu kahilho. Letie yan talamiltitun shan tu menhach polok. Kahakbal kache del kantur mak. Taktile sutu kilam minan talamil, tile mako heloba. Le mako tulako tu kimo 44 haboti, signal tu shan tu kahil solidaridad tulumil quinta narro. Echil talamil yash anchahantie, talamil tu reuniones yete hachtah polok. Yete el kantur mak kahakbal kache, taktile sutu kilam mat chikpag le kohanil tile tiogo. Tulak le mako tunshan, takapaho tu yiknal, letie mako kimo bo, tsokuk ala loye tutanu shakaltalo tu menumolail toh olal. Leka ohelta le bahela, le tsak yahobo, tu beyo tun tulaka, bash nuk besahilo hetsan, tu menumolail toh olal la Organización Mundial de la Salud, beshon halachilop ulumil México. Tsak ohelbil uyah olalil, yete beshank chimpolal, tik etailop, marzo te hospitalo, tu beto tulaka bash paschahayan tu kabo, tialuyanta le mako kohanobo. Soknutchukik 31 tulul mako 15 tumene coronavirus. Y Chile 361 tulul mako yantio le kohanelo, yan 193 sokuyol intikubao. Mishbal yantio matupahta lupakiko le kohanelo. 85 juntul le hetz el yaniko. Kalano, yeteltano shakaldalo mantats tumento shanhutsakiahilo umolayil tunto olal. Matubu le kohanel tiobu. 52 untulu le kohanobo, tiano hospitale. Kalano, yetel mahel masha kupahta yokol ilikobe. Le kol el kohancha tulumil Canadae, lalitian hospitale. Uhabiltung ukustal, le mako kohanobo tiyang ichil ospel tak 94 habobe. Sansamal, Miguel Tumen kunslet solziba, tile chikul hela, nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Nojeda.